Usuzokwazi ukusihlazulula sisobabili nalento eyenziwe ngizothi kuphika kancane bomama ngizoshaya kakhulu naku kufika uyabona lento eniyenza ukuthi ingane mayiganile ubusu uyifonele uyibuza ukuthi ihlele kahle emzini kuyekeni lokho bomama asikho nje isidingo sokuthi ufonele umkami umbuzo ukuthi uhlele kahle makwenzekile nafonelana ungambuza impilo nje ushiye kanjani ungambuza ukuthi ngimphethe kahle ngoba uzange ungitshele mina ukuthi lengane yakhe iphathwa kanjani awuzange ungitshele mina lengane yakho ukuthi iphathwa kanjani wafika wena wayiletha wathethelela esibayini wayishiya mina uzange ungitshele lengane noma sekiwa lapha kuyokuthi waxoxa ublando anzange ningitshela ukuthi iphatha kanjani nangitshela ukuthi iyagula nginesifo esithize ananga ngitshela ukuthi ingane njani kodwa manje mase sixabana senizothi lengane ayibuye ungayifonela ingane mayisemzini mawuyifonela ungayibuza impilo nje mayisinengane niphila kanjani nodade okuphele kanjalo ukuthi mawuhlupheka ozala nizoyibulala imizi yabantu mayihlupheka buya ingane ekufuna ikutshele yona isisendleleni ukuthi hayi ma sengihlulekile ubusuthi ayawuphindele emuva ngisafuna ukuzwa kumkhwenyana phindele emuva mayikufonelile phindele emuva ngisafuna ukuzwa kumkhwenyana uma isize yafika la ekhaya shaya ucingo wena ukhombe kumkhwenyana umkhwenyana ngazi ukuthi uyazini kunjela ekhaya no lo muntu nangu la nawe mkhwenyana fona phela ufonele khweni lakho wemkhwekazi sebefikile labo asebefikile usukile la wathuza lapho kodwa bekungeyona intando yami nawe mfonela ungathi ukuthi ulinde ucingo lizoqhamuka ekhweni lakho angithi sanekana kukuhle mase ngicabene phela sethatha imithwalo leza lapho ngifonele nawe ngoba mhlambe ulana nje akasukile ngentando yakho ahlala umkhwenyana kuze kuphele inyanga ezisithupha athi abangifonela abasekhweni nabasekhweni behlale bethi umkhwenyana akafoni kusho ukuthi anizwana phakathi kwenje ukhona ofanele ukufona kuqala ukuthi nakho kwenzeka nje noma ngabe umkhwenyana ingane ihambile akafona umkhwenyana mukhwe nakho ingane engayifici lana ngazi noma size lapho yini sokuthi zize khona zihambe ukuthelona ngamanzi angazi noma seyifikile lapha zithe ziza lapha hayi mangabe uyamxoxela kocingweni uzomxoxela mangabe ufuna ukuza uzomxoxela ekhaya cha lana into esiyibangile nansi hayi ukuthi niyekana njengathanazana hlukanani ke bomama nokufonela ingane ziganile nithi emzini zihlele kanjani hlukanani nje noma ngabe uyayifuna ingane izela unomsebenzi fonela umkhwenyana umtshela ukuthi mkhwenyana ngicela ungitshele kosibani bani ngicela ungitshele ingane nakho ngenomsebenzi la manje umsebenzi uyangehlula sengimdala ngicela ke bezongilekelela umcele ngoba uzazi izinto zala ekhaya ebalulekile ezenziwa yilo muntu njengoba afika ngoba ngangimlobolele kona lokho phela ukuthi usenesikhala la ekhaya musuphinda wena umhlanganise nekhala zakwakho bese ngimthathile ngamlobola uma kwenza ngoba umdinga wena mcele bese ngisho ukuthi omkhwekazi abazufika ngolwesine bazofika ngolwesihlanu ngoba ukhona umsebenzi abazowenza ngolwesine wena uvela umdune kusho ukuthi lo muntu akaganile lo muntu pho usho la ukuthi angilobola ongangitshela ingane ngoba uyatshelekisa Manazaretha ikhona into ekuyingenele nje noma ungaqondile into ekade ngiyimithi kakhulu yalabantu abazonda unyazi bebebela ekhaya nanti into ebengiyimithi impela bekuthi angikhali inyembezi ukuthi labantu abazonda unyazi bela ekhaya ngibazi ukuthi bacabangana umthetho wabo ithina abangasiboni thina esilithandayo noma yilona abangaliboni nanti into ebengiyimithi kakhulu bengimithi phela ngigquma uyazi intondolo yasehlanzeni lenyakazayo uyithi bengigquma impela ngazi mase ngingena kwezinye indaba kule sidlula kanjani ukuthi ungamzonda kanjani umuntu kubo usuke kini uzofika kubo ufika umzonde hayi madoda ngeke impela leyo nto isihlungu lokhu ukuthi ifikise inyembezi ukuthi engaphuma lokuba bazahluleka ngisho ukusibheka ngoba azi ukuthi khona abantu abamzondayo la kuthina ukhona ngempela umzonda kubo
ngeke nicabange kahle madoda ngibona ngathi nicabangile kahle futhi thina esimthanda ubaba sengiyayeka nje ukubona sengibuyele emuva nje sengiyayeka thina esimthanda ubaba kufanele sazi ukuthi ubaba ngeke yilwele amen inkosi yenyosi nje ayikazi yalwela kukhona abangayazi ngisho emehlweni inkosi yenyosi ngoba inkosi yenyosi ayikwazi ngisho ukulwa mhlawumbe inkosi yenyosi ayinalo ngisho udonsi manje kufanele wazi ukuthi njengoba inkosi yenyosi ingenalo ngisho udonsi nje ingoba ingalwi ilwelwa yinyosi kufanele wazi ukuthi njengoba simngungile kanje ubaba ayikho into yofika kuyena siphila thina ukuthi bengakukhohlisa kanjani labo othi uyabathanda noma bengakukhohlisa beze benze njani kufanele wazi nje ukuthi linye isuku la yobona khona ukuthi lo muntu angihleki isono segazi mosibona ezulwini ayikho enye into ngicabanga ukuthi ngempela ubaba ngaze akhale ngempela ngakhuya akhala ukhaliswa izitha zakhe zila umhlaba impela ukejile hayi suku ngathi uqondile nje ithile esikejile hayi awuqondile impela yabona umuntu ozonda ubabela muhle kabahambe nje kungenzeke lutho akufanele zihambe ngoba esebona kangakaza kubona angemphathi lona ozoqhamuka esuke kubo ethu ebuhleni usuka kubo egibela impela imoto eyifaka upetrol egarage la ngakuba athi uzebuhleni usezongena ngoba ebuhleni awekho amadoda ekhona abantu abagulayo emakhanda amadoda uyabona umuntu ogulayo akulona umhlanya lo ogulayo kufanele wazi ukuthi khona umhlanya ogulayo kodwa ungabaleki cha kufanele wazi ukuthi khona umhlanya olungabaleki akuzibona ukugula ekhanda ukubaleka kuphela nokungabaleki nje kukhona umuntu ogula ekhanda kodwa ungabaleki khona abantu abagulayo la abangabaleki angazi ukuthi umuntu usuke ecabanga aza kuphefumule noma azakwenze noma azakuact nje ukuthi unyazi akalifuni kodwa yela kubo la ekhaya egibele yena wafaka upetrol wasuka ezweni la kubuweza la abhaye nasemaphepheni kukhona ukuthiwa ngikaze ngikubone mina ngiyakuzwa ngendaba kuthiwa kunethumbe elilodwa akhuluma ukuthi ozamhlola la emaphepheni kunethumbe elilodwa makhuluma ngobaba ukhuluma ngazuthi ukhuluma ngontanga yabo ngithi bayadela nje abakwazi bekubonje nangehlo angikwazi ke mina nokuthi okwakhe abantu bayakusho abakwaziyo kodwa ngeke ngibone ukuthi ayibuye madoda kanti kukhona abantu abake bengacabanga emhlabeni hayi ngeke ngisho lutho ngoba izwe lanamhlanje selabanje kodwa hayi angicabanga ukuthi umuntu angakhuluma kamnandi njengoba lekhuluma esedlojeni nokastadalale ukhululekile akhiphe ephepheni engabe uyafona engabe wenze njani ukhuluma ngomuzulu wendoda le ndoda angeke futhi ilwele le ndoda ngoba hayibo awukho umuhlwa nje wawo ubona ulwela inkosi emuhlwa azibone ilwela ungacabanga ukuthi lamazwi angena kubaba angena kahle mengabi ukuthi ubone ukuthi ingoba mhlambe kufanelelwa kalwini yena kufanele wazi ukuthi abantu abazolwana le yankulumo akabazalana ngiyacabanga ukuthi nawe emzini wakho uyazi ukuthi izingane zakho zidinwa ngaphezulu kwakho ezinjani izingane zingadiniwe udiniwe wena ungamthina intombele ngobe ngaka lethu ze wami wabona lamazenzana akhe eqhuthulwe engalwile engenzanga lutho ngababona ukuthi bazokwenza njani manje angisiboni isidingo sokuthi ubaba ngaze akhala impela adikile ukusibheka ukumazi kahle kamhlophe umuntu oseceleni kwakhe ukuthi akamfuni ubaba kufanele ukumsukumise ngiye usiqonteleni isikhwama sami engenzanga lutho siqonteleni isikhwama sami uma ikhuluma indaba kababa uvela ukhuluma nesikhwama sakho
Khuluma ngesikhwama sakho nje kade sineselula besinemali uyazi wena ukuthi isikhwama ngisifunayo noma singaya enkantolo ngizosikhuluma isikhwama sami ukuthi besinani singekho cha zisukhala kulapha kodwa nje azi kahle ukuthi mawuzonda ubabula linye eliyokwehlela mawucabanga kahle nje indoda uphila vele nje uphuma ungasabuya ngeke sikubuza ukuthi awubuyi ngani uNkulunkulu onamandla wonke yise wabo bonke abamkhonzayo Thixo siyakuthanda yazi lwezulu sizimisele futhi ukuthi uma bevula umlilo bethi asishe mina nabanye sosha Amen. Mina nabanye sosha Nkosi ngoba asikwazi ukusuka emazweni akithi sizothi uyinkosi emzini kababa wakho thina sibe singakufuni kodwa bese sizobhuqa into edala sizela sizothi uyinkosi ingoba sibona ukuthi uyinkosi Amen. manje ke angikhumbula ukuthi uma bevele ngakumina bangathi abakufuni ungafanele ukuthi lo muntu loyo ngingasifuni isikhwama sami kuyena uyosikhipha impela uNkulunkulu abusise nikuzwile Amen.